Kaze nanone kuri mwese ndizera ko mukomeje kugira ibihe byiza kandi ko umugoroba ukomeje kubagendekera neza cyane. Podcast yacu muri aka kanya ndagira ngo tuganire twifashishije iyo karita, tuganire ku rugamba ruri kubera muri Sivenski, kuko ni hamwe mu hantu tutajya tuganiraho cyane kuko ibyaho ntibivugwa cyane, kandi Sivenski ni hamwe mu hari ibirindiro bikomeye cyane by'abanya-Ukraine, n'abanya-Ukraine ubwabo bemera ko hari ibirindiro byabafashije gukingira iyi migi ya Donetsk irimo Kramatorsk na Limani. Uyu mujyi rero wa Sivenski nk'uko mubibona abarusiya bawugeze kure hafi kimwe cya kabiri cyawo. Abarusiya bamaze kukigarurira ibice biwuzengurutse, abarusiya bamaze kubyigarura. Muravyibuka Serebrenka mubona mu majyaruguru yayo, abarusiya bamaze gutangaza ko bayigaruriye. Ubu noneho bigaruriye n'ishyamba ryegereye Sivenski. Ishyamba naryo ryari ririmo ibirindiro bikomeye by'abanya-Ukraine bita Serebryansk. Iri shyamba naryo barirwaniyemo igihe kinini cyane. Abanya-Ukraine rero bamaze kurivanwamo. Ibi ngibi bikaba bigiye gutera ikibazo gikomeye cyane ku ngabo za Ukraine ziri kurwanira muri uyu mujyi wa Sivenski. Umujyi rero wa Sivenski baravuga ko nufatwa biraba birangiye kuri Limani, biraba birangiye kuri Kramatorsk, kubera ko nibyo birindiro bya nyuma byakingiraga iyi migi. Nk'uko mubibona rero aka gace nikamara gufatwa, abanya-Ukraine barimo kurwanira muri Limani, muri Kramatorsk bazaba bari mu bibazo bikomeye cyane, kuko ingabo z'Uburusiya zaba ziri kubagabaho ibitero zibaturutse imbere n'inyuma. Inyuma mwibuke hariyo Pokrovsk, hariyo Drobopili, ibice abarusiya bagiye gufata mu minsi iri imbere, kuko intambara ahangaha irakomeye cyane. So rero murumva bizaba ari ikibazo gikomeye cyane. Abanya-Ukraine nibatabasha guhagarika abarusiya muri Drobopili, ntibabashe no guhagarika abarusiya ahangaha muri Sivenski, kandi hose murabona ko avantage iri ku ruhande rw'abarusiya. Abarusiya nibo bari imbere muri ibi bintu. Hanyuma dukomereze ku nkuru ya Sky News. Muranyihanganira, muragenda mwumvamo urusaku rw'imvura ahantu ndi, ntabwo ari mu rugo, ntabwo ari aho nsanzwe mfatira amajwi, ariko tugomba kuganira kuri update ziri kuvugwa muri uyu mugoroba. Inkuru ya Sky News iratabariza abanya-Ukraine ku kijyanye na drone. Sky News iravuga yuko abarusiya barimo gukora drone zifite ikoranabuhanga rishyashya ku buryo abanya-Ukraine badashobora kuzijaminga. Mwabyumvise uyu munsi hari na drone y'abanya-Ukraine barashe mu Burusiya, abarusiya barayijamingira, agenda igwa muri Estonia mu birometero 80 uvuye ku mupaka w'Uburusiya. Ariko iki gitangaje, Estonia isishinja Uburusiya ko burimo kujaminga drone z'abanya-Ukraine bugatuma zigwa muri Estonia. Icyaha cyabaye cy'Uburusiya. Murabizi Estonia ni Russophobia iyobora, nta kindi, nta bundi bwenge baba bafite, n'urwango ku Burusiya. Ibintu byose akabaye kose kagomba kuba icyaha cy'Uburusiya. Ahangaha kuri bo Uburusiya bwagombaga gutega umutwe bagahonda, naho kuzijaminga zikagenda zikagwa muri Estonia, icyaha ni icy'Abarusiya. Nuko abanya-Ukraine batajya bazijaminga nabo ngo zigende zigwe muri Estonia. Numva icyo Estonia noneho iri buze kuvuga. Aho niho mwakumvira double standard y'abanyaburayi, kuko nubundi Estonia yazivuga iti abarusiya bari kurasa drone muri Ukraine zikaza zikagwa iwacu. Nubundi icyaha cyaguma ari icy'Uburusiya. Ibi si byo nashaka kuvugaho. Icyo ndimo kuganiraho ni ikoranabuhanga rya drone. Sky News irimo gutabariza abanya-Ukraine, ikabivuga ko abarusiya barimo kuzana drone mu by'ukuri abanya-Ukraine batagishoboye guhanura. Ikindi bavuga nuko Ukraine drone barimo guhabwa n'abanyaburayi n'ibihugu by'abanyaburayi ntacyo ziri kumarira abanya-Ukraine, kuko abarusiya barazijaminga mu buryo bworoshye. Ntabwo ari drone zirimo kuza ziri update naho urugamba rugeze. Abanyaburayi barishimira gutangaza ko babahaye drone, yego, ariko izo drone ziragera hehe? System z'abarusiya zihita zizijaminga, hakenewe ikoranabuhanga. Abanya-Ukraine baravuga bati muduhe cash twikorera, kuko ibyo muri kuduha nubundi nta kintu tubimaza mu mirongo y'urugamba, ntacyo bimara. Jamming system z'abarusiya zihita zizijaminga, nta kintu zikora. Abanyaburayi rero mwarabibonye, Donald Trump hageze uyu munsi waracyari kwigana shahede z'abanya-Irani. Arimo kwishimira ko yakoze shahedi nyinshi cyane za Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mwarazibonye, nigeze kuzibereka mu ifoto. Mu gihe abarusiya bageze kure, iyi nkuru irajya kuri kavuga yuko abarusiya uyu munsi drone zabo mu gihe kiri imbere, cyangwa se byanatangiye gukoreshwa, kuko ntago babihamya neza nibirimo kuvugwa n'abanya-Ukraine, drone zabo ntago zigikeneye imirongo ya GPS, ntago zigikeneye network ya telefone, ntago zigikeneye satellite. Barimo gukora network yabo. Hari uburyo basetinga station zabo, none bagakora network yabo izagituma babasha gukoresha drone zabo badakeneye izo system z'abanyaburayi zari zihari zisanzwe zoroshye kujaminga. Ibyo nibyo Sky News iri kuvuga yuko drone z'abarusiya abanya-Ukraine ntago bashoboye kuzijaminga, kandi noneho iz'abanya-Ukraine abarusiya barimo kuzijaminga mu buryo bworoshye. Abanya-Ukraine rero kuri uyu munsi
gutsinda iyi ntambara, iki ni kimwe mu mpamvu zishobora gutuma batanatsinda iyi ntambara. Niyo abanya-Ukraine baba bagihari bagifite abasirikari benshi, igihe cyose barimo guhabwa intwaro zitajyanye n'urugamba, mu by'ukuri ntibashobora gutsinda iyi ntambara. Kugira ngo utsinde iyi ntambara birasaba ko umunsi ku munsi wapudetinga intwaro, umunsi ku munsi. Amafrequence buri gihe barayahindura. Ni ukuvuga ngo iyo uzanye drone zitari update ziba zarasigaye inyuma. Sina drone gusa n'intwaro buriya hari guided bomb nyinshi z'abanya-Ukraine bahabwa na NATO zitagikora ngaha muri iyi ntambara, kubera ko uko bazikoresheje nyine abarusiya barazijaminga mu buryo bworoshye. Izi zose zikoresha GPS z'abanyaburayi bahaye abanya-Ukraine, zose iyo zihageze zisanga nta kintu zimaze. Hari n'izo bakuye ku mirongo y'urugamba kuko ntacyo bimaze n'ubundi kuzohereza, ni ikintu bari bujaminge n'ubundi ntacyo batakaje. So rero Sky News ikaba ivuga ko hakeneye kugira igikorwa kugira ngo Ukraine mu by'ukuri mu minsi iri imbere itaza guhura n'iki kibazo. Ni n'inkuru twaganiriyeho no mu gihe cyatambutse, birimo kuvugwa cyane cyane kuri izi drone ntoya zo mu mirongo y'urugamba, izi za FPV. Icyo gihe abanya-Ukraine bavugaga ko abarusiya bamaze kubaka system zo kujaminga drone ku buryo nta drone y'abanya-Ukraine irimo kurenga ibirometero 10 yinjiye mu mirongo y'abarusiya. Kikaba ari ikibazo rero gikomeye cyane. Ikindi kirimo kuvugwa ni ikijyanye na drone za fibre optique. Mwari muzi ko drone z'abarusiya za fibre optique kuri uyu munsi zigeze ku ibirometero 25 bya range. Drone z'abarusiya, ibi nabyo ni ibyavugwaga n'abasirikare b'abanya-Ukraine muri iki kiganiro cya Sky News. Bo baravuga bati drone z'abarusiya za fibre optique uyu munsi ziragira mu birometero 25, mu gihe izacu nabwo zikiri nkeya ni ibirometero 10. Murumva ko abarusiya bari imbere cyane. No mu kanya nabonaga barimo kugaragaza izindi drone nshyashya zifite range y'ibirometero 100. Murabyumva ni drone zaho hafi mu mirongo y'urugamba n'ubwo ibirometero 100 atari bike. Drone cyane za surveillance zifite amakamera areba hasi ku buryo bashobora kuzuminga bakabona n'urutozi. Kamera za zindi zireba neza. Ni ukuvuga ngo iyi ntambara ni uko updatinga buri kimwe. Iyo ugeze kuri drone, hari drone twarabibonye, hari drone zitwara izindi drone, hari drone zikora ubutasi, hari drone zigaya ibitero kamikaze, hari drone zigenda zikagaba ibitero zikagaruka, hari drone zikora ubutasi zikanagaba ibitero, hari drone z'ibicupuri ziba zidakora ikintu na kimwe ariko zijaminga system ku buryo mushobora kuzihugiraho izanyazo zigatambuka. Hari drone noneho zitega za mine. N'abanya-Ukraine barazifite, n'abarusiya barazifite. Drone zinjira mu mirongo y'urugamba zigatega za mine. Ni ukuvuga ngo zijugunya za mine hirya no hino ku buryo igihe cyose muri buze kwinjira muri iyo location muri buze guhura n'ibisasu bikomeye cyane. Aha muri Ukraine ni laboratoire y'urugamba rugezweho. Donald Trump we yavuze ati Peter Hegseth n'abahanga muri minisiteri yiwe y'ingabo barimo kubikurikiranira hafi. Intambara igezweho, intambara itarigeze ibaho. Nge mu kiganiro cya kare nababwiye nti abanyamerika experience yose bavuze bafite y'urugamba uyu munsi bashaka bayikuba na zero. Kuko twarayibonye ko n'ibihugu bita bitoya byarabasize kuri izo ntwaro ntoya. Uyu munsi Donald Trump ari kuvuga ko yakoze Shahed, ariko mu by'ukuri abanya-Iran uyu munsi ibitekerezo byabo ntabwo biri kuri Shahed, biri ahandi hantu. Uyu munsi nabonye n'abanya-Iran bagiranye amasezerano na Belarus, amasezerano arimo kugurana ubumenyi ku by'intwaro, cyane cyane ku bijyanye na air defense system na drone. Ukaba wakwibaza Belarus irajya kugurana ubumenyi n'abanya-Iran, Belarus ifite ubuhe bumenyi? So ubumenyi bw'abarusiya buzajya buca muri Belarus buriya bujya muri Iran, ubw'abanya-Iran bukaza buca muri Belarus buza mu Burusiya. Sicyo bivuze buriya? Ni mubimbwire muri comment, ariko nge ngisomye inkuru nicyo kintu nabonye. Ariko murabyumva ko ikoranabuhanga ry'intwaro nicyo kintu kigezweho uyu munsi. Kandi ibihugu by'Uburayi, ibihugu by'abanyamerika mu by'ukuri sinzi aho byari bihugiye kugira ngo tujye gukanguka gutya, dukanguke abahutis bashobora kubyimbana abanyamerika. Iran ishobora kubyimbana Israel ikazinga umurizo ikagenda iri kumwe n'abanyamerika n'abanyaburayi. Iran ishobora kurasa kuri Israel iri kumwe n'ibihugu byose bya NATO, harimo n'ibihugu by'ibigambanyi by'Abarabu byose birimo kurwanya misile z'abanya-Iran na drone z'abanya-Iran, ariko drone z'abanya-Iran na misile zabo zigatambuka zikagenda zigasenya ibikorwa biri strategique muri Israel. Izo ni impinduka zadutunguye buriya nuko tuba turi kubiviva
tukabifata nk'ibisanzwe, ariko mu by'ukuri ni ibintu bidasanzwe. Ibintu abanya-Iran bakoze ni ibintu tutatekerezaga mu myaka 2 ishize. Intambara ya Ukraine itaratangira ntitwumvaga ko Abahutis muri Yemen, agahugu nka Yemen, bashobora kwirukana ubwato bukomeye bwa mbere ku isi nka Harry Truman, bakabwirukana bukazinga umurizo bukagenda bumaze guta indege 2 mu mazi. Murabyibuka ubwato ntabwo bwagiye gusa, bwagiye bumaze guta niba ari F-18 na F-16 zaguye. Ubwato buri kugabwaho ibitero, kumwe bukata ikitaraganya, bugakata nabi, hejuru haparitse amato akagenda kiroha mu nyanja. I mean indege hejuru haparitse indege zikagenda zikiroha mu nyanja. Ibyo byose ni ibishya tutari tuzi. Tuvuye kuri iyi nkuru ijyanye n'imirongo y'urugamba, turi buze kugaruka ku rugamba wenda mu kiganiro cya nijoro, turebera hamwe uko bimeze muri Pokrovsk, kuko murabyibuka Pokrovsk ingabo z'Uburusiya zari zasohotse mu mujyi, zari zagizemo akantu gatoya kameze nk'akarongo gatukura kinjira mu mujyi. Aka kantu mwabibonye ko ku makarita kavuyeho, n'abanya-Ukraine na Telegram hirya no hino zikomeje kwemeza ko Abarusiya basohotse muri Pokrovsk. So rero nkomeje gukurikirana ibiri kubera muri Pokrovsk ni ibiki, strategy ni iyi, kuko mu nkengero za Drobopilye intambara zirakomeje. Abarusiya bakomeje kwa advancinga no kugaya ibitero bikomeye muri Drobopilye bakoresheje za FAB na za KAB mu birindiro by'abanya-Ukraine. Mu kanya nabonaga bakoresheje FAB 3000 muri Mirnograd, kuri commanding post y'abanya-Ukraine, cyane cyane ishami rikoresha za drone ahangaha muri Mirnograd. Abarusiya bagabye ibitero bakoresheje FAB. Murumva ni ibintu bikomeye cyane bikomeje. So ndashaka kureba tactique Abarusiya bashaka gukora ni iyihe, nibiri kujya mbere ahangaha muri Pokrovsk. Indi nkuru twaganiraho tuvuye ahangaha ku mirongo y'urugamba, nababwira yuko Rubio kuri uyu munsi yaganiriye n'abanyaburayi ku bijyanye n'uburyo bwo gukemura ikibazo cy'intambara ya Ukraine. Bahana ibitekerezo, ntago baravuga ibyo baganiriyeho, ariko buri abanyaburayi iyo batarimo kubyina ibyaganiriweho mujye mumenya ko bakubiswe pressing. Donald Trump amaze igihe avuga yuko Vladimir Putin yagaragaje ko yifuza kurangiza intambara, ndetse ko hari n'ibyo yigomwe. Ikindi avuga kuri garanti zigomba guhabwa Ukraine, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zizabigiramo uruhare rutoya. Ku munsi w'ejo Donald Trump yabisubiyemo avuga ko izi garanti zigomba gutangwa n'abanyaburayi, ibi rero nibyo Peter Hegseth yumvishaga abanyaburayi muri ibi biganiro. Nkaba numva nta kintu gihari muri ibi biganiro abanyaburayi bakwishimira. Ni nayo mpamvu wenda turi buze gutinda kumenya ibyavugiwe muri ibi biganiro, ariko turaza kubimenya byanze bikunze turaza kubimenya. Hanyuma aba banyaburayi bari gutegura package ya 19 y'ibihano bagomba gufatira Uburusiya. Ni package bikomeje kuvugwa yuko mu by'ukuri nta bushobozi bwo kuyishyira mu bikorwa bafite igihe cyose batari kumwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zamaze kugaragaza ko nta gitekerezo cyo gufatira Uburusiya ibihano, ndetse ko iyo atari nayo nzira yo guca. Abanyaburayi bo bakomeje kuvuga ko bagomba gukomeza gufatira ibihano Uburusiya. Ku munsi w'ejo Karasi yaravuze ati niyo twagera ku masezerano iyi ntambara igahagarara, Uburusiya bugomba gukomeza gushyirwaho pressure, bugomba gukomeza gushyirwa mu bihano. Ukaba wakwibaza uti none Abarusiya bazaba baganira ibiki niba mukomeza kuvuga yuko na nyuma y'intambara ntacyo bazabyungukiramo? Abanyaburayi bazasinyishwa. So rero iyi package ya 19 ngo izibanda cyane ku amato atwara ibitoro by'Abarusiya no ku nganda zikorana n'aya mato, cyane cyane ya mato bita ngo ni Shadow Fleet, amato atazwi. Aya mato ngo nuko adafata ubwishingizi mu Bwongereza, ngo niyo mpamvu bayita amato atazwi. Ariko aya mato mu by'ukuri nayo afite ahandi afatira ubwishingizi. Niba atari mu Bushinwa ndumva ari mu Burusiya, hari ababizi mwanyunganira muri comment, ariko aya mato nayo afite ahantu afatira ubwishingizi. So rero abanyaburayi barateganya gukurikirana aya mato, ariko nta bushobozi babifitiye batari kumwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nta bushobozi babifitiye, nubwo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika kujya muri ibi bintu bisaba kwinjira kurenga ku mategeko mpuzamahanga, kuko ibibera mu mazi mpuzamahanga sinzi ngo ninde wemerewe kubikontrola. Kandi twarabibonye nk'ubu nk'ubucuruzi buba hagati y'Ubushinwa na za Iran, cyangwa se ubucuruzi buba hagati ya Iran n'Ubushinwa bwa peteroli. Hari n'igihe amato y'Abashinwa aza gupakirira peteroli hagati mu nyanja, hakagira amato avana peteroli muri Iran akagera hagati mu nyanja mpuzamahanga, ubundi ya peteroli bakayividurira mu bwato bw'Abashinwa, bugahita bukata bugasubira hehe mu Bushinwa. Ibyo bintu wabirinda gute? Wahangana nabyo gute? Noneho ku banyaburayi b'abazezenge badafite n'agatege, ni ibintu bigoye cyane.
hanyuma Ukraine abashaka kuyibangamira mu kwinjira muri Union Européenne ntabwo ari Slovakia na Hongria gusa, kuko hano hariyongeraho igihugu cya Pologne. Igihugu cya Pologne hano minisitiri w'ingabo yavuze ati rwose ntabwo tuzigera twemera ko Ukraine yinjira muri Union Européenne igihe cyose itarakemura ikibazo cy'iyi mitwe y'abaneonazi bari muri Ukraine ba Bandera, ndetse no gukemura ikibazo cy'ubwicanyi abanya-Ukraine bakoze hano muri Pologne. Ni ikibazo gikomeye gikomeje gukururuka, kizakomeza kuba. Buriya Zelensky yibaza ko Ukraine ifitanye umubano na Pologne, ariko umubano bafitanye n'urwango bahuriyeho banga Uburusiya, nta wundi mubano, kuko amateka yabo akomeza kugaragaza ko harimo ibintu bikomeye cyane. Hanyuma inkuru ikomeye, mwihangane mukande kuri like, mwihangane mukande kuri like mbabwire story ikomeye cyane nagombye no guheraho. Biravugwa yuko Donald Trump amaze guhamagara Modi inshuro enye zose, Modi yanga kumwitaba inshuro enye zose. Ibi byavuzwe n'ikinyamakuru bita Faz. Donald Trump nyuma yo gushyiriraho tarifu zitumvikana Abahinde, agira ngo arebe ko yabakanga nabo akabakoresha nk'uko yakoresheje za Korea y'Amajyepfo, nk'uko yakoresheje abanyaburayi bategeke ati mushora aya n'aya, mugura intwari izi n'izi ku gahato, noneho baboneye kubamanurira tarifu. Ubuhinde bwanze kumwunamira, Ubuhinde bwamweretse ko bufite ibindi bisubizo. Donald Trump noneho arimo kugerageza guhamagara Abahinde. Murabyuka ko Abanyamerika nabo bari bivanye mu biganiro byari biri kuba hagati ya timu y'Abanyamerika na timu y'Abahinde, byaganiraga kuri ibi bintu bya tarifu. Abanyamerika nyuma y'uko Donald Trump azamuye imisoro, bo bivanye muri ibyo biganiro. Donald Trump atuka ubukungu bw'Abahinde, avuga ko ubukungu bw'Abahinde bwapfuye, atuka abadiplomate b'Abahinde. Mu by'ukuri ni ibintu bitashimishije Abahinde. Abahinde rero nabo barimo kumwishyura, amaze kubahamagara inshuro enye zose, Modi atamwitaba. Nabanza ashyire baro hasi. Narababwiye ni Donald Trump yubaha abanyembaraga, agaca amazi abanyentege nke. Bya bindi byo kuza mumwunamira nta na rimwe azigera bubaha. Azahora yifuza ko muza mwububa nyine mumwunamira, anabigaragariza abantu abifotorezaho. Ntabwo Donald Trump abikora ngo abikora yihishira, abashaka ko isi yose bibona ko mwamwunamiye. Ntabwo abashaka ko bibera mu muhezo. So rero Modi we yamubwiye ati yanze kumwitaba. Ni nko kumubwira ati banza ushyire baro hasi, ubanze wubaha Ubuhinde, noneho tuzabone tuganire. Icyo gihe tuzagirana ikiganiro cy'abagabo. Hanyuma uwitwa Chancellor w'Ubudage ni Merz yavuze ati rwose kugira ngo tugere ku gisubizo ahangaha muri Ukraine ni ugukomeza gufatira Uburusiya ibihano. Muri abahe se sha? Muri abahe ko Donald Trump yabataye ibikari? Ibihano murabifata mute? Uyu Merz kandi yavuze yuko Ubudage butazigera bwemeza Palestina nk'igihugu cyigenga. Abadage bisubiyeho sinzi impamvu, ariko murabizi Abadage mwarabibonye. Abadage n'uvuga ngo bari ku maguru y'Abanyamerika. Icyo Abanyamerika bashaka cyose ni ndiyo bwana. Nayo mpamvu batari kumvikana na Emmanuel Macron. Sinzi niba mujya musubira inyuma mukareba video ya Emmanuel Macron ubwo bahuraga na Donald Trump, uburyo Emmanuel Macron yari afite agahinda, akifata mu maso, akareba ku ruhande, abantu bakavuga, akumirwa, ukabibona ko yumiwe kandi ibyo bavuze bimubabaje, ukabibona ku isura. So ntabwo ahuza n'Abadage, kuko Emmanuel Macron arashaka ko Uburayi buprofita muri ibi bintu nabwo bukigira. Mu gihe Abadage bavuye muri ibyo bintu baravuga bati twebwe tuzakomeza dushore muri Amerika, tuzakomeza tugura intwaro muri Amerika, na za Pologne nazo zityo. Mu by'ukuri Emmanuel Macron isanga ari nkaho ari wenyine. Ari nayo mpamvu buri Abanyaburayi bakunda kuvuga yuko iyi deal ya Ursula von der Leyen yasinyanye na Donald Trump yayisinye mu nyungu z'Ubudage, ntabwo ari mu nyungu z'Abanyaburayi bose. Ejo twanabiganiriyeho uburyo Abanyaburayi babaye imfungwa z'intambara ya Ukraine bagiye gusinya deal mu by'ukuri batishimiye, kugira ngo batarakaza Donald Trump, noneho akabavaho burundu. Akavuga ati niba mudashaka inyungu za Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nta nubwo nkomeza gufasha intambara yanyu. Akandi gakuru ni agakuru kari kuvugwa mu Burusiya. Abarusiya batangiye gukoresha za kamera nk'izo mu Bushinwa. Numva mu Bushinwa kamera nk'izi ngizi zihari. Ni kamera nyine ifata umuntu isura igahita itanga amakuru yose ajyanye n'uwo muntu. Ibi rero ni ibintu Abarusiya barimo gukora kugira ngo barebe ko bahangana n'iterabwoba barimo gukorerwa n'Abanya-Ukraine ririmo kugenda rizamuka.
hanyuma ninde wavuze aya magambo ngo ni secretary general wa ruling party muri Georgia, yavuze ati abanyaburayi batwemereye kuduha intwaro igihe cyose twatangiza ibitero ku Burusiya hakabona ikindi front. Abanyageorgia bagize ubwenge barabyanga kuko murabibona abanya-Ukraine babyemeye aho bageze. Ndagira ngo bashyiremo ikarita ya Georgia murebe ahantu iherereye, murabona ako bita Abkhazia, mubone niyo bita Ossetia. Ibyo ni ibice abarusiya bigaruriye ubwo barwanaga na Georgia ishaka kwinjira muri NATO. Murabyibuka ni ibintu byabayeho mbere ya Ukraine. Utwo duce ubu ngubu dufite autonomy, ntabwo bo batwometse ku Burusiya, ntabwo abaturage b'ibice batoye kwiyomeka ku Burusiya, bafite abayobozi babo. Utu duce two dufite autonomy. So nicyo twavuga kuri aba ngaba. Hano ndabona hari umumercenaire wo mu kihe gihugu, ni umumercenaire wo muri Australia wakomerekeye ku mirongo y'urugamba. Uyu ntabwo mutindaho, inkuru za modi zikomeje kuvugwa cyane. Amahoro kuri mwese, twongere duhure mu kanya.